Peyva Xwedê divê em her dem tu serpêhatiyên xwe yên giyanî bi rastiya peyva pîroz bipîvin. Di beşa çaran a nemaya ji Ebraniyên re nivîskar dest pê dike ku bêtîr diyar bike ga mirov di çi watayê de heye, têkiliya dilpak bi Xwedê re. Xemgîniya Pawulos a yekem ev e ku ji gelek mirovên ku ew vê nemayê ji wan re dibêje ku jîhûne ji Pawulos re tê gotin ku ew di dilê xwe de ne sinet bûne, ew di bedenê de hatine sinetkirin lê ne di dilê xwe de. Nivîskarên li vir dê li ser mijara têkiliya Lîbyayê bi Xwedê re nîqaş dikin. Em dikarin li vir bibînin ku ev ravekirin li seranserê peyamê heye. Nivîskarê vê yekê di nirxandina dîroka gelê İsraîl dike. Lêberî ku em li ser hûrguliyên mijarî bipeyivin, têbîniyek serlêdanê heye ku nivîskar bi fikar û ku jîhû hene ku dibêjin ku ew şagirtên Mesîhin lê bi rastî ew ne di dilê xwe de ne sinet bûne û him ji Mesîh red kir. Lê gava ku em îro li ser xrîstiyanetiyê difikirin, ev meselê ji bo kesên ku diçin dêran û di dêran de kom dibin lê ew tenê bi navê xrîstiyan in. Di peymana kevin de an jî di dema Mesîh de ne rast bû ku tenê bi navê jîhû hebûn lê ew ne jîhûyên rastîn ji ber ku ew di dilê xwe de sinet nebûn, wekî ku Pawlosê şandiyê diyek ji nameyên xwe de li ser me fikirî. Ji ber vê yekê şerîetzanê Ebranî li vir dîroka gelê İsraîl dinirxîne. Em vê mijarê di nemaya ji Ebraniyên re beşa çar sê ayatan pêşîn de dibînin û em dikarin vê beşê bi nav bikin rihetiya hirheyî, bila em bitirsin ku heya ku sozek bimîne ku em bikefin nav rihetiya wî û berî ku em mayî temam bikin, xwendî. Ev hevokekî giring e ku tê de dibêje ku soza ketina rihetiya wî bûkike û ev rihetî di peymana kevin de dest pê kir ku hate nîqaşkirin û heya ku ew tiştek bimîne, ew dimîne ku ew di peymana kevin de winda nebû û ew behsa welatê Kenanê nedikir lê hewcîdariyek ji welatê Kenanê pir mezintir e. Ji ber vê yekê ew gotinên xwe temam dike û dibêje bila em bitirsin çimkî bi soza ku tê vekin rihetiya wî yek ji we wê bibîne ku ew bêhêvî bûye. Ji ber ku me jî wek wan mizgîn da û mizgîniya li vir bi peyama mizgîniyê ve girêdayî ye, heta di peymana kevin de û ew behsa baweriyê dike. Û bêguman Ibrahîm ji bo wî bû mînak dema ku wî bi Xwedê bawer kir û Xwedê ev bawerî ji bo razdariya wî hesab kir. Ji ber vê yekê berdewam dike û dibêje lê gotina xeberê bi kêrê wan nehat, biyên ku dibihîstin bi baweriyê re tehlîhev nebû. Ji destpêkê vê bawerî her gav bengeha tiklikiyê bi Xwedê re bûye û hîn jî heye. Ev ne hewce ye lê ew di peymana nû de dest pê kir lê ew jî destpêka da peymana kevin e. Em niha bawerî û kîyê ku Îsa Mesîh ji wan beriyê vê yekê pir zêdetir fêm dikirin. Lê li vir ew bi vê yekê re mêjûl dibe ku di tegeha wî ya rûniştina hirheyî de pir zgirikek heye û ku ev xanî hîn jî heye û ji holê ranebûyê an jî bi jîhanîna sozên li ser erdê bi dawî nebûye. Wetayê wê ya giyanî û giring heye. Ew berdewamiya şîrovekirina vê xalê dike û Dawud wekî delîl digire ku hêj rihetiya hirheyî heye. Em li ser vê şehadetê di nameya ji bo Ebranî beşa çar û ayeta heftan de dixwînin. Çawa ku heta gotin îro heqe hûn win bibihîzin. Deng dilê xwe hişk neke. Bêguman em dizanin ku Dawud ev gotin piştî ku gelketin İsraîl erdê sozdayî ye. Ew dibêje ku eger hûn îro dengê wî bibihîzin, dilê xwe hişk nekin. Nivîskarê Ebranî di dil û têkiliya wê ya bi Xwedê re pir eleqdar e. Duqman biya ku Pawlos şandiyan di dêrbarê hêza têkeliyê de got vê girêdayî ye. Ev di Romayê bi şa diha de ya dema ku wî got ango peyva baweriyê ya ku em didin bihîstin ku heman peyama baweriyê ye ku nivîskarê Ebranî hebû. û peyam ev e
چمکی اگر هون به دو خوا خودان ایسا اعتراف بکن و ده دل خدا باور بکن گو خوده ویجینا جناو مریانه هون خلاص ببن. لی خوده اف باوری خلاص کر. چاوا گو به ابراهیم باور کر و خوده جبوی رازداری حساب کر. بگومان پاولوس شاندی ود گره لورا عمرن و نفنیشا جسوس مسیح و سوزن پیمانا کون گو بحثا باشروج دکن. دنرخیلم هر چند وان همی جوان فهم نکر. لی خوده اف باوری جی خلات کر. چاوا گو به ابراهیم باور کر و خوده جبوی رازداری حساب کر. جبروی یکی نویسکاری عبرانی شروع گوتنا داود لسر پیوا ایرو دومینه. جبروی یکی او اخفتنا لسر سرپیهاتی اخوه یاد باوری دا تمام دکه و دبیجه. جبرگو اگر ای صارحاتی وان بدایم وی ندهد پشتی وی لسر روژک دن هاد اخفتن من ایرو و جوی پیوا بفروشه و ده دومینه و ده بیجه گر رحاتی جگل خودی را هبم. رحاتی چیه؟ او بحثا رحاتی هرهایی آن رو نشتن هرهایی دکه نه لسر جیهک لسر روی عرده جبرگویه گو کتا رحاتی آوی شکرین انخواه جرحات بو خلاصی اجگونه هر تم به باوریه نه به کرنان. چیمکی یه گو کت ناف رحاتی آوی جی چاوا گو خوده شکرین انخواه کر شکرین انخواه رحات بو ورن ام تی بکوشن گو تیکا ونوی رحاتی دا گو کسک نکه فی همان درسا بی طاعتی او لسر پیام خلاصی ده پیوه گو ام لخوده ده گرن و گو ام دخوازه وی دزانن و بباوریه به جسوسا مسیح مرن و وجین ویوه ام بدخوازه وی دزانن. و پاولوس شاندی دما گو او ده رومای سر چاران دا لسر براهیم ده پیوه حوجه ده که ده بیجه و او اخافتنا لسر وی مجاره ده بشا پنجان دا تمام ده که و ده آیتا یکان دا ده بیجه مادم گو ام به باوری رازدار بونه مین ابراهیم به باوری راستهات دیتن ام جی به باوری رازدار بین حساب کرن و به خدا نیسا مسیح را آشتی هبه. اول ویر لسر جارباندن دل ده پیوه و نویسکاری نمایش عبرانیین را جی خوشکین خواه ین جیهو ین گو براستی جویرامنا جرباندنا دل فهم نکن پر بفکارم. او یک دهیلگو ام پرسک بپرسن جهوین گو گوتنن وی پیامه بهیستن تکلی اخوا یاب خودی را چاوان ارخاند برسی و پرسی تام او گو نویسکار عبرانی جوان را دبیجه او دخبته گو برسی و بده آیت و دلیلن جی پیمانا کفن تشتین گو داود گوت و گلک سوزن دن و راستی او گو پیوا خودی او گو جمرا دبی آلیکار گو ام بخودی را تکلی یکی دل پاک بکن جبروی یکی او اخفتن خواه دومینه و دبیجه جبرگو پیوا خودی زندی و بباندور و جهر شوری ده دوی تو جتره ده نافبراج گیان و رح موویه کو میجو ده قلبینه و فکر و نیالا چاوا گو پیوا خودی ده دستن مده هاتیه نویساندن و بتلکارینه تنبو لی هرگلی نوی هین خویاد بن و بحاتانا نویساندن پیمانا کفن و هن بشن پیمانا نو لجموان هبون و گو ده پرتوکن پیروز گو ده دست مده نه لحف کن بون. لی اول ویر ده بیجه گو هر بش آن پیوانک پیوا خوده یا گو به ویر راستی امزم و میجول ده به ده کاره بکه و دل و جان ما و بکه فکوراهی دل ما اف گرنگی یا پیوا خوده نشانی مده ده. چیروکک لسر غلامک بناوی آیتا 18 و دبیجه چاوین من وکه داگو از شریعتا خواه کرامتان ببینم و اف هیزا پیوا پیروزه دست مدا پیوا پیروز هیا و اف کرامکا پر و پرمزنه ما اف مجار ایرو دکاریج مرا در باز ببه با آوائی که تای بتیتر پرس اوه چما پیوا خوده نبنگه که جبو نوکرینا دیرا ایسا مسیح پیوا پیروز بنگه هکتنیه یعنی بی پیوا خوده امی ایرو لکبن امی نچیرو که خلاص بونه نجی پیمانا کون فهم بکن و میناگو او لسرهاتنا ایسا مسیح شویر بکه پیوا خوده یاد نفبره دستن مدا ایرو چیرو که تواهی یا خلاص بونه یا جبروه که پرگرینگه گو امهش خواه دیار بکن و دیرین خواه نو بکن و چاقه ام لسروه پرسه و سپانا وی یا بکیر بفکرن
ام dikarin li ser wan gotinên ku Pawlosê şandî ji Tîmotayô re got bifikirin. Pawlos jara di du wan di girtehê de bû û ji bo ku bi Xwedê re bibe heviyek ji Tîmotayos re nivîsî û got di 2 Tîmotayos 3 ayatan 14 heta 17 hejî tu tiştên ku dihîn bûne îsbat bikin û pê bawer bin. Zanibin ku we ew ji kê hîn bûye, ji we jî zarokatiya xwe va pirtûkên pîroz nas kiriye. Ku hûn dikarin ji bo xilasiyê serweriya xwe bikin bi baweriya ku bi Mesîh Îsayê. Bi min re bifikirin ku hûn Tîmotayosin û hûn bi peyamê distînin û hûn bi Pawlosê şandiyê re li rêwîtiya wî de geriyan û hûn dizanin ku ew niha di zindanê de ye û hûn dizanin ku ew ê belkî hereket bike û bi Xwedê re be. Nêzik bibe û jiyana wî de li ser rûyê erdî biqede ji ber birayekî tirsnak ji nîyon. û hûn vê peyamê werdigirin, hûn ê çawa bifikirin dema ku hûn hevoka ku dibêje hûn dizanin, hûn fêr bûne bixwînin. Divê ku hişê Tîmotayo biçe ser jara yekem ku ew bi Pawlosê şandî re hevdîtin kir. Pawlos û Bernabas di rêwîtiya xwe ya yekem a misyonerîtiyê de hatin bajarê Tîmotayo ku jê re Lîstrayê tê gotin mirin û ew dikarin şandiyan de dibêje ku komek şagirtên dilsoz ku li dora wî dixebitîn hebûn. Em dikarin bifikirin ku yek ji wan ku di vê çemberê de rawestabûn jinek jîhû ya kal bû bi navê Loyis û ew Tîmotayos bû. Em navê wê dizanin ji ber ku ew di beşa yekem a namaya Tîmotayos de hate gotin. Gelek jaran li kêleka wê li xelekê de jinek din a jîhû ya nefserê bi navê Yûnis hebû û ev diya Tîmotayos bû û dibe ku Tîmotayos bi xwe jî di vê çemberê de rawestab. Şagirtan bersîva vê yekê de ku Pawlosê şandî hat bajarê wek karmalê pirtûkên pîroz ku wê demê peymana kevin bû ji wan re rove dike û ji wan re got ku Îsa Mesîh hevîdar e. Ji ber vê yekê wan baweriya xwe bi Îsa Mesîh anî. û piştî vê yekê Pawlosê şandî gotinên xwe yên ji Tîmotayos re domandin û jê re got: Hemû nivîsarên pîroz ne tenê peymana kevin lê ya ku jê re peymana nû tê gotin jî ji Xwedê hatiye îlhamkirin û ji bo hînkirinê hêlantandin, ji bo rastkirin û terbiyekirina di rastdariyê de, da ku mirovê Xwedê bê kêmahî be ji bo her karî amade be. Îro tevahiya Encîlê de destê me de ye, ew diyariyek mezin e ji bo me û ji bo yên ku dikarin bi hêza Ruhê Pîroz ku tevahiya peyva pîroz formûlê kiriye, bikeve dilê me ji ber ku ew wî nas dikin û pê re tikiliyekî rast heye. Tikiliyek dilê rastiyên de nav girêdayîbûna Xwedê de, Xwedan Îsa Mesîh. Werin em prensîpê jarek din dubara bikin û li ser wê bifikirin, divê em her gav serpehatiyên xwe yên giyanî bi ronahiya rastiya ku di peyva Xwedê ya pîroz de hatiye eşkere kirin bipîvin.